Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleen, halika na sa Bright Light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.
This po, kakaluguran mi, kaparang magdebosyon kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at King Virgen de los Remedios. Ini po yamong Joselito Hipolito Vital, among tok ning Nuestra Señora del Carmen Parish, Kimpunduat, Pulong Masleg, Guagua, Pampanga. Makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ing Archdiocese of San Fernando at king kayang Facebook Live coverage. Malaos kayo po kikatang programang ing krusada, makaparikil king kikatang preparasyon para king malapit ang selebrasyon ng Archdiocese king 75 years anniversary ng pangatatag ng Diocese king San Fernando anyang December 11, 1948. Ing tema tamo po kanting maulang selebrasyon, 75 years full of grace. Iting malati at simpleng programa na yung pakilala nala ding kikatamo pong parokya, ding kikatamo pong kura paroko, at ding kikatamo pong mga sipag alay ko. Nung nuka rin po, ngayon kasalukuyan, yung kikatamo pong Archdiocese. Kaya kilalam na po ning pamanampo ning Birhen de los Remedios at ning pakalulo ng Santo Cristo del Perdón y Caridad, king kikatamo pong Balayan, Kapampangan. Biyabiyabi tamo po, kilog ding metong oras, ban abalo, ding kikatang parokya, akilala ding kikatamong kaparian, aluguran tala ding kikatang laiko, at lubos akilala, ing pamagsumikap na rin miyailawang parokya, karing kayang makabaldugan na programa, lalo na para karing pakakalulo. Malaos tamo po ngeni, king parokya ng St. Joseph the Worker, kini King Florida Blanca, Pampanga. Ngini po, masaya tamo, kaya betaya po, iya pong Alvin, among, maya payabak po kay kayo. Maya pabak po naman po. Magpakilala tamo po. Kambedareng makirandam at manalbe. Didinanda kayo pong magrasyang aldo kay kayungan. Ing lagyo ko po, modesto. Pero, uling masyado yung lagyong matwa, pepawuso kay lagyong Alvin. Pero yung birth certificate ko po, lagyo ko modesto. Tubo ko po, King Balen Mabalakat. Makanyan mo rin po, malambat na akong pari. May ordain ko 1988 pa. Among, pero niya pong spiritual director na kayo pong prefect of discipline ki seminaryo, pero Alvin Modesto Manala nga na po na. Midikit siya po itang Alvin. O nickname yan po. Kebit kya mo para yang atandanan da. O nengeni maging stricto karen dokumento, kailangan ko neng i-drop ing Alvin yapin Modesto na ako ngeni. Kaya po, yapong Modesto. Among, to be specific po, pila na kayo pong years king pangapari? 34, 34 years na akong pari. Kaya po tapong miyabi-abi kami king bikarya, sabi na po rin nga do aming abe pari, mas matwaya pa pangapari kaysa aking edad na niya among 34 years. Kalang ba't na po pangapari? Among, nukarin kayo po may kumpisa may assign. Mumuna anyang dikon ko ing OIC kanita yapining mangubie Obispo Jesus Galang. Kay bat kanita anyang may ordain kong dikon mig-serve ko katedral. At niyang maging pari na ko. Kasi kanita potang may bayo kang ordain pari, automatic ka seminaryo. Uli kasing buridang idake mo pa itang sariwa pang karanasan mo kare seminaryo. Ya, in first assignment ko, ya pining seminaryo. At Kami po muna kanta mo. Kami po na. Balok po ba kayo pong pari kanta? Ding mo muna di kay Norman Vitub.
Norman Vitub. Ilang mo muna akong estudyante. Kaya rin nanita, potang ating mama ko, may uso na kanita yung moving up. Kay ba't pre-college ko? May kuya kanita Monsignor Eugene Reyes. Opo. Kay ba't niyang may kolari apong biknik daw, miras na ako naman philosophy. Anyang may kolari apong bobet, miras ko theology. So, labi kong adwang banwa, king seminaryo. 12 years, among. So, from high school, pre-college, philosophy, kay ba't theology na po? Kay ba't kapilan kayo pumilipat ka rin parokya? Anyang datang niya apong bik. So, likwaneng apong biking seminaryo for further studies in Louvain. Nyang datang niya, kanita na ko mila ko seminaryo. So, iyamong po, for 12 years kanya pong seminaryo. Pero, dakal po ka rin katang manalbe, ang po makarandamamong. Makanano kayo po mimulat king bukasyon nyo bilang magpari? Sumalangit nawa siya. Ako po kasi kung public school. Kanita kasi keng public alang fasilidad. At aleke man mulat keng kasalpantayanan, alaman. Pero ating metong madre at Dominican, sumalangit nawa siya. Sister Esperanza, Sister SP. So, tinuruya kay kaming religion, king Mabalacat Elementary School. Kay ba't inagkat na kaming mamasyal, king seminaryo, at kanita ko ikit, mumuna kasi I was attracted just like any ordinary applicant in the seminary. Uli kasi ingke kaming public, alake man basketball court. Ingke kaming bola, retamong tennis ball. Kay ba't kanita, reng kay kaming basketball ring nung nanomong basurahan. Pero karin, dininandaken tune bola at noking karakaldeng basketball courts. Yapin, we were attracted, ikay mi kakaklase, to enter seminary king San Fernando po. Kayo po itamong, minor po. So, big minor kayo naman po, among. Minor ko mo naman, kanita ing pari, amanibala, iapuseto. Ayan po seto. So, para po ka rin manalbe po makarandam, ing minor seminary po, karila po ding high school. So, iya po kabod. Kay ba't, burinang sabihan namong, 11 or 12 years old, at yun na kayo po seminaryo? Mga 13 years old siguro ito. So, 13 years old, taraan nyo po niya po. Kay ba't po kanta, tuloy-tuloy na po? Ali naman, lulwal, ano nang emo na buri, amo ng buri. So, on and off. Potang emo na buri, nakakabot mi balik. Pota kasi paulyanda kami, potang emo na buri, na kami babalik. Seminaryo po yan. Oo, na kami babalik. Kay ba't muntala rin pengari sa biyanda, nebisa. Sa makanyan, hanggang, siyempre po, potang anak ka, ma-homesick ka. Pantunan mo pa mo rin ng pamilya mo, pantunan mo pa mo rin ng alang structure. Opo. O, kasi nung ating oras pamangising, oras pamanudtud, aliwang aliwa keng akagisingan ko at akaragulan kong pamibibye keng public school.
So from high school po mo, king pong seminaryo, San Fernando po. Nung kayo po may college kanta? Ako nang lungob, kasi kanitang panahon ala pang college, mabalakat. At nung atinan ka, mag-enroll ka Whole Angel o kaya Angeles University. Pero kanita, Angeles Technical School ya o kaya RCC. So, may nga padpad kami king trade school, Angeles City. Kay ba't linog lang ko po seminaryo kang tama? May balik na naman, o na niyang may balik, mag-college na. Oh, no kayo po itaking San Carlos. San Carlos na. Seminary. San Carlos. Kay ba't po kanta tuloy-tuloy na kayo theology na yamang? Ali, Linuwal na ko na naman po. linwal na naman, malambat ko rin tuturo AUF. So, siguro mga 3 or 4 years tuturo ko and no more plans to go back. Palagi ko, sabi ko, Kenny na ako. Pero, uling kasing baluda, ba't ko seminaryo, king AUF, so kaya kaming din kanita, may si rest in peace, din Chutuiko, king Arts and Sciences, potang mag-recollection, mag-retreat, Kayo pong in charge. kami kukwang speakers, coordinators, we arrange everything. So, may expose na ako ng pasibayo kareng pari. Karin pong pare. Kay ba't po kanta migbalik ng pasibayo na yamang? So, kanita, balang seminaryo, San Josea, Santo Tomasya, San Carlos, pinakamarakal tatanggapan da balang probinsya, Chatitlu. Uli kasing they have to accommodate other dioceses. From all over the Philippines na po. So, limited mo ing tatanggapan da Pampanga, Chatitlu. Ya, makipagsapalaran ka. Siyempre, kuanandoret ang cream of the crop. Metong ko po kareta. Mi paintagon, adwa kami mong mag-apply. Nino po Father gabi mo? Gabi Torres. Ay, pong gabi. Di kami mong adong mag-apply, so they have no choice but to accept us. Kasi kota da at lu, kay batadwa kami mo, sure win. Kaya po pala best friend niya pong gabi na mong. Lagi na kayo pong kakaimiyabe. Kasi kabalenke po. At saka dakalya bakal. Dakalya bakal. Lalong-lalo na atila kasing poultry no kanya man din karelang Sans Rival. Ing karelang ini yapining Lona Norse. Karela po ito restaurant ita. So, among nung lalawentahan po on and off kayo po seminaryo, kay ba't may college kayo po king San Carlos na, Theology San Carlos naman po. Linwal na ako na naman. Kaya rin ko kaya kanakong bachelor's degree, linwal, uli kasi kanita maka-cross-enrolled kami de La Salle. De La Salle po. Wow. So sinduko, in kanakong, kasi kanita kaya MS MA, Master of Science, major in Psychology. Psychology. Kasi bisa kong turo, nung alakang masteral degree, magkasakit ka keng university, mag-apply. So, maliban po king theology among at kung philosophy po ang psychology. Mayari ko rin, bang kanita makaturo ko AUF. Kabiyasta na pala kamong, kaya pala Kaya di naman, psychologist siya pala. bisa ko mong makaturo keng college, kasi mapagaling tuturo. I really admire teachers in the elementary and high school. Talagang tutok, unlike in college and graduate studies, talagang everything is left nung nanong attitude na ning kekang student. Unlike in elementary and high school,
dapat lang tutukan, Opo. maobra. So sabi ko, buri ko, turo kong college, but it is required na dapat ating ka masteral degree. So I was forced to take up masteral degree para mo makaturo ko AUF. Pero ngeni po among kamo kabut teacher, na po, tuturo ka pang kasalpantayanan, mas maragul responsibilidad at mas marakalang tao. Pero quickly among, nung kayong pumingasay na parokya, after seminary, Santa Lucia, San Fernando po? kaybat Pulong Kakutod, Angeles City, Angeles. kaybat kanita king Mawake, resettlement, kaybat St. Catherine, Kiniporak po. Porac, kaybat mi balik ko keng kanakong Balen, kasi Mabalakat po. alang bisang kumaking San Lorenzo kanita. So sabi ko, mig-apply ko San Lorenzo Ruiz keng NLEX Diversion Road. Eh ba't po, ngeni recently kini po king St. Joseph. So after my stint in San Lorenzo Dau, keni ko king Florida Blanca. Opo. Pupusan tayo po yung first episode, pero pota pong pisasabihan niya po yung Apong Alvin kay ni King Florida Blanca. Ing mumuna da pong lulub king isip da po very generous kasi po among pota ka nung maminyag ka, ika pa mami regalo. Pota po ka rin kematen, niya pang mami abuloy. Kay ba't good words po yung sasabihan da kaya uling ing mumuna na po anong project kay ni King Florida Blanca, kaya pining enoboring lisangan ding tao, kaya kadudug pa na pa mo po king parokya, maka-aircon na puntambing kay ni King parokya. Yan po yapong Alvin, pero sabi na nandin, ya pala yung Father Modesto. Yan po mag-break tamo po, pakandaman tayo po ding koro na po ning Santa Catalina, King Porac, at pakandaman tayo po yung panalangin, panimunanan ning metong kareng manungkulan kay ni King St. Joseph the Worker Parish. O Jesus, sa mipa ko king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburian ning igpamo, at dininan sikanan ning banala espiritu, adwan mi keka ing pakiramdaman mo, ing panalangin, ding taong manigapu, at manyawad kapaldanan keka. Ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon, y Caridad. Adwan miti, king lagyun kapamilataning banal na Espiritu. Amen.
Magbalik tamo po, king kikatamo po ang programa. 75 years, full of grace. Anong nuka rin pag masusyantaya po ing 75 years ning pangatatag ning diocese ning San Fernando. Nung mamangan kami po king restaurant, mga lugiya po kami restaurant. Kasi po, senior citizen la. Pero, potang lalawin nyo la po, ela po lupang senior citizen, uling at no pong pangalagu, ang pong pangasanting. Ne po, malaos tang pong pasibayo, king parokya na pong St. Joseph the Worker, kay king Florida Blanca. Hindi po pakilala tala po ding mga sipag, mga sigasig, manungkulan na po ni parokya. Mag-umpisa tamo po kang tatang. Payawak po. Ako'y Brother Rusty Escapulo. Tagal pong tiga Florida. At ngayon pong kasalukuyan, metong ko ka rin membro na ng PPC as coordinator na po ng Ministry on Liturgy. At the same time, ako po ang coordinator na ng LECCOM. Manibat po niyang 1979, may umpisa na ako pong sinuyo as a member of the LECCOM and choir. So after now, member na ako pa po ng LECCOM. Opo, kaya po magmisak po kay Florida Blanca. Basta't may karandam ko pong lalaking madagul boses. Yapi na po'y Brother Resty. Susunod po, o ini po, masipig ang dili. Kilala din po buong Florida Blanca. Maya Payaldo po kakangan. Ako'y Brother Joe Laksamana. Tubo Karimbalan Santa Rita at may kipamalayan ko po kay Florida Blanca at kitang 70s na po. Yung salukuyan, ako po yung section president ng Adorasyon Nocturna Pilipina kaya tikibikariyato ng Banala Pamilya. May gumpisang magsabi nga pong Ginoo, yung Sagrado, yung Blessed Sacrament, ba't ketang 1967 pa? Hindi po. At may kaposisyon mo naman King Archdiocese Council ng Adorasyon Nocturna Pilipina. Salukuyan po kay Tiking Parokya. Ako pong biyatasan kakaduanan pamutok na ng konseho ng parokya. Kay Tiking Parokya San Jose Talapagobra. Yamo po. Kaya rin po din nga doang masanting, kaya tanang pong malago. Pakilala kayo po, sister. Ako po is Sister Feli Lim. Ayun ka ako pong, makayabi ako po kay Ladies of Charity. Pero betong kami naman po, makisawp king pisamban, apaniwala na namang among kareng dita ka pera. Makanyan po. Anya, ito po, kaya ko pong Ladies of Pero Charity. pila na kayo pong years susuyo king parokya? Kasi po, susuyo, pero ako po, Po, officer na po. officer. Pero, maluwat na po, ang apong tans pa po. Ay, Diyos ko, kung balikan tayo papuntans. Opo. Anak kami pa po kanita. Kaya pa pumibait kanita, Siguro po. Opo. At tita mo po, halos din kay kilala ko na rin paring kay Kenny, kilala nila kami yung kaluguran. Kay ba't po Tita po, sasahop nung na yung kailangan. Opo, takal po salamat. Tita po, oo. Tita po. Okay, ni naman po sumangil, di doktora. Pakilala kayo po. Good morning po. Ako po Dr. Joselita B. Galang. Yung posisyon ko, Treasurer and Finance Officer ng parokya from 2000 to present. And umpisa ko po kang Monsignor Greg Canlas. And up to present po, ito po yung posisyon ko. Salamat po. Kalagyo ke po. Yak po'y Father Joselito. Yak po'y Dr. Joselita.
Kayo po, sister. Good morning po. Ako po ay Perla Gumin. They call me Ma'am Per, yung mga estudyante po. So, ako po mag-start kong sinuyo kiniking parokya. Anak kaya pa po during the time of Monsignor Gopez. Po. So, luto po kining pang senior citizen. So, Monsignor Gopez po, we were imeldas ng Maria. Di kami po kanita, mamamaglinis kaya Kempisamban, Manguskus, etc. Until finally po, miyalilan na rin hanggang pari. So, they are giving us different position. Different priests, different position. So, yan pong Monsignor, ngayon pong present. Ngayon pong present, ako po yung coordinator na rin, katekista. Pero prior to that, I have been a chairman of liturgy, formation, and during the time of the team ministry, ako po yung making secretary. Wow. Secretary Kaya din po pala. during the time of the ministry. So, nung lalawin niya po at present, we are preparing for our children, Bangkanita po, makumpil at mag-first communion. And I've been doing this for almost 10 years during the time of, Among Larry, and even Apong Greg, we are forming DEC, etc., etc. So, to make the story short, po senior na ako, I have been working in the parish for almost 60 16. 60 60. years. I started 1963, 65, gano'n. Bilang pong banwa? 60. 60. 60. Tinuro ko po St. Augustine 40 years. Kaya ako na mo po sigurong malalakwang Kenny, senior, ne po. Pero still, with all our good health, we are asking for good health because we still have mission. Opo, Ne kaya po. So, nyayamong, malakas pa. we will see you kempong kumpil. Sige. So, ako po nga kityo keng kumpil we prepare. Okay, dakal po salamat. Isusunod po, sister. Rose Tungol po. Magrasyang abak po kay Katamungan. Ako po si Sister Rose Tungol, retired public school teacher. Sa pong karitar ko, nag-private school principal ko, Mine Hearts. Ako po, nag-start ko pong nag-involve kay church activities, panahon na pong Apong Navarro. Kami po rin kaya akong mestra keng public school. Kaming pituki-tuki na istong magmisaya keng baryo, yapong Navarro. Nya pong kai, yapong Gopis, rinikrut na kami po, pinundar niya po, founded, ita pong Legion of Mary, na mag-meeting kami, antikanita. After some time, naman po masyadong active, isto po pong, when the situation demands, sasawb ko po. Maging full active ko po, inya pong i-assign na rin team ministry, Kenny. Panahon na pong Apong Emil, Apong Elmer, Apo po Apong Giaw. At present po, appointed ko mo po as chairman kempong formation. Pero po rin atin ng edad, dati ko rin pong lector because of age factor, ako po mama sa aking Pisamban po. Takal pong salamat naman. Opo, and lastly, ako po mga paniwalang senior ne, Kalaguna po. Magrasyang abak po kay Katamungan. Ako po talaga, tubo kong Bulacan. Na punta po ako dito sa Pampanga, 1977, at the age of 18 years old. Nag-asawa na po ako. So since then, every day, sumasama po ako sa biyanan ko, nagsisimba na ako. Hanggang noong 1996, dumating si Among Greg, ikit na ako, pintala na ako kaya tindahan ko, potangkay, pengutang na ako. Tapos sinama ako ni Ma'am Pearl. Tapos ginawa niya akong taga-ayos ng mga bulaklak. Every day, every Sunday, akong nag-aayos ng bulaklak. Tapos, yun po. And then, nung panahon ni Among Larry,
naging katisikista po ako. Nagturo, kaso po, Bulakenya ako, hindi ako masyadong marunong sa Kapampangan, hindi ko po kaya yung mga bata. Kaya nag-give up po ako, sabi kay Ma'am Perla, hindi ko na kayang magturo. So, and then ngayon pong kang among Alvin, isa po ako sa napagkatiwalaan niyang maghawak ng pera. And yun po, tapos naging Ladies of Charity nung panahon ni Among Larry. At sa kasalukuyan po, ako ay secretary ng Ladies of Charity. Dakal pong salamat. Po kaya betala po, bala mo po ngayon kasalukuyan na iti, you get the feeling na o ini po talaga yung parokya. Kasi po orin po talaga rin magobra, din gugusal, king kanilang parokya. Pero bakit tayo po sunod kakatamo pong discussion, ang po pong kwentuhan, gawan tamo po partner kayo po, ne po. Kayo pong adwa, ikay pong dili, oling lupa kayo pong teacher. Kayo ba din pong adwa, po kayo adwa. Yan po, ingkutan ko po kayo, din kayong Paris Priest nung nino po, ne po. Singkabilis po makibat, ne po. Quiz siya po ini quiz. Quiz. Nino po, sadyayo po ding mic yo. Sadyayo po ding mic. Nino po yung mumunang Paris Priest na po ng Florida Blanca. Monsignor Cipriano Gomez po. First Filipino Paris Priest. Keti, Kastila la po kasi na yung na Keti. Yes, tanda po. Ita po ka, medyo pong Kastila. Ano po lagi ulit? Kanita po ako sa mga Reverend Father Cipriano Gomez. Maging director niya naman po ng SAA. At the same time, pong Paris Priest Ketikim Parokya. Pila na lang po ding maging Paris Priest na po ng Florida Blanca. Ay, ready ya po. Sige po. Agpang po kening gekam history, inya pong April 30, 1867, mi talakadya po ing parokya ng Florida Blanca. Ing minunang paroko, yapin po ipadre Agapito Ordonez, OSA ya po. O itanan din po, Kastila. After na po na ning Kastila, ita pong Pilipino ya po itan eh po. So first, Kastilang pari, Filipino priest. O iki kayo po, na niyo po itang pag-ibasyonan din, na niyo po ita. First parokya, Paris Priest na po ning parokya, niyang mitatagya ing parokya. Ito. No. Spanish time, Diyos ko. Dapat po pala, 1 week tamo po kayo din eh. Banta, kwentuhan. Pila niya po waring years in Florida Blanca? Yung po kikatamo pong St. Joseph? 150 years. 150 years. Plus 5. 155. 100, kita pong 2017, pig-celebram niya po yung 150th anniversary na po ni parokya. Ngayon 2023 na plus 5, so 155 na po katwa yung parokya. O sige po, pila na lang po din maging pari. O ma'am, bilangan nyo na po ma'am. Dakal na lang po rin medyo pa. Mic po. Pwede pong mangodi ko? Sige po. Bilangan mo na lang. Bilangan nyo na lang po. From 1993 to 19, ang pungeni, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, marakal na po mo. 17? Ting present. Dito pa pong, ang gaya mo pong 1974 isa. O sige po, banta. Itang pumali ito. Nino po yung peka poging dili ka rin maging Paris Presyo. Yapong Alvin. Oo, siyempre yapong Alvin. Yung peka poging dili yapong Alvin. O. Tutukin PPC President Sana lagi makayong masay interview. Pogi langan. Yung peka poging dili yapong Alvin. Peka pogi aking gawa. PPC President Ako sinabi peka pogi king itsura, king gawa. Romy, bagsak kayo po. Nandin peka pogi, yan gawa. Aliban, po medyo light po yung pisabyan.
magsalita tapong meto nga mano ka rin maging pariyo, ne po. Itang atatandaan nyo karela. Okay? Quiz siya po yun na. Father Larry Sarmiento. One word. Okay. Very accommodating. Very accommodating. Father Tans Panlilio. Masipag ya po hanggang medyo magsigaw yan ng kaya. Pero para naman kaya kamita. Lapong may turn off kaya. Masipag. May regular parokya kaya. Apong Elmer Dison. Disciplinarian. Oh, But very disciplinarian. elitist. Father Steve Susi. Team Ministry. Ay, biyasaya po at saka masayaya kayong parokya. Lalo na Champion nang niya po nagbisaya, kayo. talagang masaya. Champion niya po Lovable, kayong champion, interpersonal lovable by the skills. Apong Emil Giao. Mapangandiya po ita niyang pagsistero ng kalupan ng pari pero bibiruan na lamo. Mapangandiya po ya pong Emil. Di po nga ganang ako. Apong Greg Calas. Okay po. Hanggang disciplinarian niya naman. Po, manyarain pisamban. Pero, okay naman po. Tsabiyasaya. Lalo na kay musika. Ako po, may inspired kong maging choir master because Pilala po ding gawa ng kanta niya Chikeni. Balila po. At ikaw ipambalo ka rin Ay, katana. dakalya po gewa. Minawatan danan. At timpa. Iapong Lennon. Mas basta niya po lalaki pong Lennon. Ita po balo ko alayang kapate pari. Alayang kapate keti Florida. Yan tema na itang kailangan na lang ang kapate. Kanta bang kanta lang ang problema. Bila ko ka problema. Alam, kaya na ka, pagtanggol na ka, uling alang ang kapate. Meto po yung makalingwag nga pong Lennon. Kaya kami pari nga na kanya-kanyang kamutingan na. Opo kaya kaya po din damita. May shock ko po yung sinabi na ito. Balo ko po king gathering ni pong pari. Kanya-kanyang kamutingan na po. Pero pogi ya po ito niya po Lennon. O nino pa po nga tatandaan yung pari? Atin pa? Yapong mandap, siyempre. Magandang kaya po, tsaka masipag yan naman. Balak po sabihin yung tahimik yan. Tahimik? Opo, matahimik yan, pero pag inumpisan may, ala ng katapusan. Oo, leon mo na. Burisag Silent yan. worker ya po mong. O nino pa po nga tatanda yung pari? Nino pa? Silent worker. At tatandaan daw po yung pari ito kasi kaluguran dala. Po. Ngayon po ba itang po mag-break? Metong pong buringkutang kaya kayo. Kasi po tas sinabi tamong St. Joseph, madalas po tatang ng Jesus. O kaya naman po, esposa ng Maria. Pero bakit kaya St. Joseph the Worker ya po yung kikatang parokya? Nano pong kakaiba king lagyo na ning kikatamo pong parokya? Iyap is Brother Resty. Number 1. St. Joseph. St. Joseph the Worker. Kasi po, nung sinabi rin the worker, may itong yakaretan talagang, bala mo, detang magobrang eya mo isiping gagamitan nung ereng gamat. Bala mo manual worker ya. St. Joseph. Karpintero ya, mason ya. Talagang itang talento na mukeni nung patirening gamat na, gagamitan na. Kaya po siguro dakal mga sipag magobraken kasi the worker ya po, ne po. Nano pa po nga sabi yo, Imadam, ita pong kayong kodiko ng Sabiana po. St. Joseph the Worker po, dakalya po values, positive values na pwede ming pakyapusan. Aside from being a silent worker, iya po yung sinese at migligtas king banal na pamilya, inyang nipili laking kapikakunuan imbang pong pamilya. Sometimes mo rin po pakiramdaman po yung apong Gino. I remember po yung burineng lakwan ni Mama Mary o di pong Mary conceived through the Holy Spirit pero ene po likwan
malingap ya po. Marakalya po aturo ang kaya katamong talapagobra pero po kitang si Sesene Niño Jesus i-join Mary in her sufferings. Inya pong dadala niyang kapagsubukan Jesus. Kini po, bahay tayo po pupusan ng masaya taong discussion. Kasi po, no, pong pangasipag din, kay Bat, kumbaga po, ila po din pinaka-gem na po ni parokya. Ikay po yung pinaka-antigo, ne po, kasi from the beginning, hanggang yan po talagang susuyo kayo pamurin, ne po. Kaya pag maragulda kayo po, kay naging parokya na pong San Jose Talapagobra, at no pong karakal din mga sipag ang magobra. Ngayon po bahay tayo po pupusan iting episode, mga dita pa mo po, panimuna nakatamong sister. Brida po tikdo tamo. Lalakad tapo. Lalakad mo. Sige po. King lagi yun ng pam, po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. O Indong Maria, panekang saslag karindaralanan ming, antibong metong awaga, ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala milo, ring sarili mikeka, o kabulasan ding masakit. King Cruz, mekirake ka, king kasakitan ng Jesus, at papanatalyan mong matatag ing kasalpantayanan mo. Ika Birhen de los Remedios, balo mo impamangailangan mi, at apipiw mi, ing ibyemo iti, bangkanita, antimo karing king kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magpiesta kay batniting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusik king kaburyaning igpa, at gawan mi ing amanwa ng Jesus ke kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing lungkot mi, bang adala na kami, king kapamila taning krus, king tula ning pangasubling mebye. Amen. Isundo tamo po yung kwentuhan tamo. Yan po pakindamantala pong pasibayo ding koro ng apong tali, king parokya na po Santa Catalina, karin king Porac, Pampanga. Ikian
Magbalik tamo po king peka masayang diling episode tamo king 75 years full of grace at lawen tamo po sabi danan din kaya bedi kaning peka masanting diling kura paroko naning Florida Blanca for how many years. Yan po kayang tabi tala pa mo rin po ding laiko at ting kanila pong kura paroko iya pong Alvin. Ngayon po, mamiyala pong update kaya katamo karing karela pong programa king karelang parokya. Among? Munandili po, pasalamatan ko ngan pureng minunang pari kanako Kenny. Pupupulan ko mo po yung tenamda. So dakal na po programa, dakal na resources, at siyempre po no kaaktibo reng parishioners. At ating kaya po sikreto Kenny, yapin po, we can afford to be generous. Ating kami pong steady income. Financially, stable ya po yung parokya. Malambat na ako pong pari, inipa mo po yung ating steady income Talaga po, Among? Yapin po, we can afford to be generous. Alwa po ako yung generous no San Jose. Na kaya po karakal source of income. Nani po pihula. Yapin, nung nano pa yung abot na rin tao, bonus na mo po ita. Pero, in totoo na yan, atin niya pong pondo, yung parokya. Ya pasalamatan ko ngan po ring minunang pari, inetsudangan, at ako mo po yung mamupul. Ya makapagdake kami king nanumang pamangailangan da reng aliwang parishioners. Ngayon po sister, bagitan nala po din programa na ng parokya. Bayo pa po mig pandemic, mig loans na pong mialiwang programa yamong through volunteerism. Muna po itapong kapakanan. Ni pong kapakanan, babila pong feeding program, karing public schools, chinelas, school supplies, ang po pong snacks daring anak at pakakalulo. Din pong mestra, ila pong mamili at inla pong meal tickets. Niya pong kaya milon sa jamo rin again through the motivation of Among, ita pong malasakit. Ini naman pong malasakit ay ni Promero, gift check la po, apanyalirang panulo, ding pakakalulo, ding magdialysis, ding mangainipan, ang popureng makatwa. Bibiyene po ini regular, again, through the help of the parishioners, panimunana pong Among. Itang mong tauli, yapin po itang, inyang kakampin niya po itang para maging shrine ning San Jose, ing parokya, milon sa po, Transfiguration Year po kanita, itang pamyadwangan. Ini po, every Thursday, aldone pong San Jose Talapagobra, magmisaya po'y among, ponditak pong salo-salo, karet ang bisang makipagalmusal. Every 19th of the month, yamong po, tutukino po ret ang mitatag organization, bayo ya po ina, Ihos and Hihas ng San Jose. Pupunta ke po, kareng bale-bale, ing Holy Family po ing Larawana, lilipat de Aldo, ring mitutukan po. Mag-start ke po king poblasyon, mayari kami after more than 2 years. Ngayon po, kadwaya pa mong barangay, at po kasalukuyan, King San Isidro. Karin po akakit de yamong itang kayang visibility. Akakit no puring tao king barangay, akakit no retang mangailangan, akakit no po ing kabilyan daringkay. Anya pin po lulunsad na, sabi na anya, pamyaduangan, kailangan ding siping-siping bali, mikakalugod la, manatad lang sabon, ng atin lambayo, ang po pong inculcate na karela, ing lugod, king balang metong, antimong kapatad. Linunsad niya mo rin po among, in-strengthen
impong formation. Rin pong kaya nakaneni, nung akitualize na po ating kaya pong activities, may git lang dinalam, gugusal na po at magserbisyo keng misa. Antimo rin po, yung katikisim na pong Ma'am Perla. Every year, pakikwanan da po na may ka-first communion, ang po pong confirmation din kaya kaming anak. Pero matula kaya po siguro, one of its kind, yamong po everyday magmisaya. Even on his rest day, Monday po. Yes. Opo, yapong Alvin po. Sipag na. Opo. Isto pong balo ng atin masakit, pupuntala na la po. Isto pong atin mete, pupuntala na la. Lalanya na la po. Isto pong atin binyag mong, libre la po spaghetti rin magpaka. Wapen po. Alila po, nuwari potang, alila po, kaya po Isto pong ating kakasal, di na lang aras mo. alila naman po. Alila naman Anyabin po siguro, isto pong ating blessing, dadala no po rin ang panugse bariya. Makanyan po. Pota mo pong sinay-singla. Sinay-singla, they have... His generosity cannot be outdone mo in terms of spiritual, ang pong financial. Opo, itang amanuan yun nandin tang pamiyaduangan po. Kasi akakit tayo kaya ang po ka rin magobray tang worker, yapin ni St. Joseph. Ngayon po, medyo may curious ko mo po uling itang pamiyaduangan talagang mabiyaging parokyayo. Pila na la po ding meging pari po, Kenny? Dakal na po ata na. Ding pari po. Itanjo, balo yun po. Pila na rin pari More or less. Diyan po nga yung ating kaming listahan. Ekono po atan na nabilang. Opo, 1867 po. Ito pong bio, active. Active ba pari? Yan pong Latest. mabiye. Monsignor Greg Canlas, apong Emil Giao, Elmer Dison, Among susi. Steve Susi, apong Susi, apong Lino Mandap. Among Alvin. Pogi lang ang po rito ni Ebaluing mas pogi. Di naman pong di naman pong meging pari, Menibat Kenny, ding active po. Ding pari. Ding produkto na po ng St. Joseph. Ano po mong? Ay, yang sigurong 17. Dakal na pong meging pari Kenny, active la po. Reng dakal pan religious. Religious dakalan Don po. Bosco, Somaskan, ang po pang Paris Priest la pa kareng aluang parokya. At ngeni ating kaya pang tutuking magpari, Tiako Lune, among Omar, Ditog Defensor. Kay batuki-tukila nung paintulot na ning Kimbabo, so every year ating kaming ma-ordain. Kalupa na yung sinabi ko, uling ating kaming steady source of income, so they don't have to worry financially. So kamatutuanan, kulang-kulang nung 1 million din kaya kaming pondo kareng magpari. Oo. Palakpakan tayo po yung kikataang parokya. Bali po, hindi po siguro yung dahilan bakit dakal magpari mo naman po king Florida Blanca kasi mabiyeng parokya. Sabi namin po ng kikatamong kasalukuyan na obispo Yapon Dong, pota ka nung ating pamagpari king metong parokya, bures sabihan, mabiyeng parokya. Kaya non-stop la po di mayaring pari. Kilala niyo po, shout out, baloy la po. Father Pep Bakay, Arnie Serrano, Apong Kapulong, Ramil, Apong J. Apong J. Salvador. J. Salvador. Apong Arnie Serrano. oh, karakalda po pala rin pare. Ngayon po, excited la po uling mapila mo pong bulan, mayari naman po ing Diakono Yapong Omar, Defensor, maging pong ganap apari. Nano pong preparasyon tamo ka rin king malapit ng ordinasyon?
Ay yung pagkakatamong masipag at treasurer. Po yan. Sige po. So kaya kami po kasi, Burimi, mag-focus lang kayong karelang spiritual preparation, psychological preparation. Siyempre po, we guaranteed them that they don't have to worry financially. Makanita, 6 naman ding ordinasyon na. Oo, wapin po. Kasi one day affair mo, nano mo'y tangkay. Pero, minobring migaga nakakanita, bakanita, hapilasan ding ordination da, uling iniing magdala karela at manyadsad hanggang tawlidang inawa bilang pari. Yapin, spare minala, ketang nanomang palamuti na ning ordination. Mas buriming mag-focus la na they really prepared themselves spiritually, psychologically, siyempre po mentally, baka nito maging matatag ang karelang kaparian. Opo. At kini pong parokyang iti at ila naman pong vocation committee ne po among. Kaya rin po pambisang magpari, lalo na po ding sa sakupan na po ng Florida Blanca. Munta kayo mo po kimpisamban, pantunan nyo po rin ng mga sipagtamong workers ken. Yapon deyo. Oh. Opo, yung king sakop, yapon deyo. Opo, pangunakani po ata. O, shout out ka nga po deyo. Amondewo, kay Amaya pa oras po. Opo. Bala mo ata, ding pari po keni. Alam mo po kabut pari, the best press la pa po ni Yapon deyo. Yapong Pep, sikat la po. Sikat dilyata, yapong Ramil Kapulong. Peka po gintili. Former mayorya itatang na at siyempre din kayang kapatid sikat la naman. Sikat la naman po kening Florida Blanca. Kaya, ado pong bagay nga kakita mo king parokya na po St. Joseph the Worker. Mumuna po, potang akit yan po yung pisamban na mong katahimikan. Bala mo yung St. Joseph, tahimik ya po. Pero, akit yun po, tahimik lang pong magobra. Ne po, kaya nung pikrandaman nyo po itang miyahilwadang programa para kareng anak, para kareng karela pong BEC, para kareng pakakalulo, silently, they are doing their work. Ne po, uling akit yun po, dakala po ding workers, magobra at susuyo kin parokya. Among, nino po itang aluwang alapa keni. Shout out po ka rin kakatamong aluwang mga sipag pang susuyok yung parokya. Atin la po kanya-kanyang kadahilanan, yapin po tala akayabing ini, Tangsol, Engineer Rosalio Ponyo, ang po po Judge Gemma Hilario Logroño. Kasi po, magobrahala po. Atin la pong opisina. So, ang hindi po kasi office hours na, kaya they cannot make it today. Pero payabot mi po in invitation karela. So, antin dyan mi naman po nung alalukete. Opo, ngayon po bilang katatawlian po, mensahe po karing kakatamong parokyanos, anyone po from the LICO, hindi po bisa magsalita kayo. Mensahe po para karing kakatamong parishioner. Tangrasti po. Maya pa Aldo po. Bisan pa po, agkatan ko lang rin kay katamong magana ka at mga sipag parokyano ng St. Joseph the Worker Parish. Regular po yung kay katamong misa everyday, 6:15 na po ni Ngabak. At then pong Sunday, 6:15 ni Ngabak, 7:45 at 9 o'clock. Ito pong panapon, 5 o'clock. Kaya po, din kaya katamong misa. Misan pa po, agkatanda kayo po na dumalo kaya katamong parokya, St. Joseph the Worker, at Akityu, nung makanano na kasantingin kaya katamong parokya,
Nung nanuya kaganakat kasi pag hindi katamong Paris Priest, yamong Alvin. At nung makanano la po ka accommodating, din kaya katamong magobra at susuyo, king kaya katamong parokya. Minsan pa, sana po akit na kayong pasibayo. Emuneng Aldo simply, onen mong Aldo Domingo. Salamat po at mahat payars kay kayungan. Among final words po, karing katang makarandam, ang po karing manalbe. Buri ko po sana i-among tok yang madestino kini. Ay. Opo, malulot ne po para talan balen. Kasi, lawin nyo naman po. Kasi, alata mo masyadong balo, pero potang akit mo yung agawa na karakal. Uling grasya na nga ni nga pong ginuyan. At buri ko sana yang madestino kini bangkanita lumabong at lumabong ne ing parokya. Malulot ne para talan balen. So pakisabi ko pong mayap king Arsobispo nanedadala ka rin. Kasi po marine uling kaya beya po ka rin mag-assign ka rin personnel. Pero po anting kilala ke kailangan po kasi sayang po nung midalaya keng malating parokya mas masanting kalupan na keniking Kabalenan, Florida, lalo ng misaplala ing kasalpantayanan nung makanano ng apapalabungan ing Del Carmen. Tutupoy ta uling he works in silence and his success is his noise. Kaya po, maya pa oras po. Ante mo po yung gagawa na ini. Opo, this is simply a grace coming from God. Imagine, osimayap, in kayang potential metap at bandang tauli mas buriding section na ini kasi atin yang pagka-variety. Siguro bilang katataulian, buri ko itang last tumerak yang ting-ting. Ting. Ali po, kasi masyado lang po serious din ka na akong kaya. Uli makapadurot kaya pong hospital. O, serious lang masyado. Serious lang pong kasabi. Ne po, awa. Kaya po kasi sana mamarap ka rin camera. Ngening maging komportable na kami. Patok na nganda na kami. So, betong ya po ing St. Joseph the Worker Parish, kareng pagmaragol na po, ning katampong Archdiocese. Kaya po tapos sabihan mo pong St. Joseph the Worker, kayo po ding mga sipag, tahimik magobra, at kayo po mabunga yung mabunga ing kasalpantayanan, uling ang gana po ngeni, dakala pa po ring mayayaring pari. Ngeni po, bilang panauli, kayang tabi na po nga pong Alvin. Opo, timpo ka nung kumpil keni February 25. Iya po kasing boss me, yung malatining obispo keng bikarya iyamong tok. Who knows? Who knows? He will become a bishop. I don't know. Bala mo po birthday ko niya. Alin naman, we have to give the credit where it is due. Na po, kasi po, po biro yung gagawa na at talagang effort po ini. And he finds time together with the crew, the staff na po, those who are behind the scene. Arene po, ela po bisang pakit. Pero we're so grateful that you give your best effort for this apostolate in the church. Ngayon kasing ining makauso keng social media. Dakala salamat. Okay. Talakantahang po yan at ipagalup na po nga pong Alvin ng tauling bendisyon para kay katamuhan.
ing Ginoo manatiliangan kay kayo. Ikan timore. Bendisyonan na kayo ning mayupayan Diyos, kilagyonig pa ang anak, pong Espiritu Santo. Amen. San Jose Talapagobra, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. ating karelang kabubugtong ang anak, ing kakatang talapagabos, si Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. kilagyonig pa ang anak, pong Espiritu Santo. Sabi na pong Pope Benedict XVI, let us allow ourselves to be infected by Saint Joseph's silence. We need it greatly in a world that is often too noisy, that does not favor meditation or listening to the voice of God. Makayan tayo pong akakit, impong parokya na pong San Jose ng Talapagobra, kini po king Florida Blanca. Ini pong parokyang iti, 155 years na po makatatag, at kilobda po ding dakala panahon, dakal na pong bage milagro mga palyaring kanilang parokya. Pero yung makapagtaka po, ding kanilang tagapagobra, ding pari, ang po ding laiko, tahimik lang ang pong magobra. Mayakad oita po ing tuturo ng San Jose Carela. At na pong kasayang-kasaya, ding ganaganang karelang laiko, they have only good words karing kura paroko. At sabi natin po nga pong Alvin, sabi na, iya mo kaning mitutuloy, karing ganaganang bage, gewada, dapat pamagsakripisyo, dapat lugod, at obra king katahimikan. Iya ka nung misundo, iya pong Alvin. Kaya maya pa oras po, karing ganaganang meging pari na ning Florida Blanca, ing parokya na pong St. Joseph the Worker. Makanyan mo naman po, maya pa oras, karing kailang laiko, mga sipag, at sabi dapin po, ikwada ng metwa, king kakasuyo, king pisamban, miyayalwano po posisyon, miyayalwano po gimpanan, ay obra, pero ilangan, tahimik langan may gobra, at magobra, king karelang parokya. At dinihan tala ng pong maya po oras, at na pong karakal, ang mayaring pari, may nibat po, king karelang parokya. Kaya kilagyo na po, ning Inkrusada, 75 years, full of grace. Pasalamatan tayo po, ing kanilang kura paroko, Father Modesto Manalang, o mas kilala bilang Apong Alvin, din kanila pong ganaganang laikong susuyo, at din kikatampong koro, amenibat King Saint Catherine of Alexandria, karin po King Porak, at din kikatampong sponsor, kaniti pong episode, Sister Annette Salenga. Dakal pong dakala salamat, king lagyo na po ng kakatang Arsobispo, yapong Dong Labarias, ing Carmelite Media, ing Nuestra Señora del Carmen, ako po yapong tok, dininda kay pong mayap, a oras, dakal pong salamat, king Pamanantabeyo, hanggang king susunod tamo pong pamikwentuhan, King Cruzada. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM.